Dobar dan svima, poštovanje. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje sa vama i koristim priliku da na početku i ja pozdravim uvaženu ekscelenciju ambasadorku gospođu Popu, poštovanog gospodina Zakarija i poštovanog gospodina Bukilića. Imati čast da otvorim ovaj događaj predstavlja mi posebno zadovoljstvo iz razloga što sam sa profesorom Adižesom imao priliku i da sarađujem i kao student i kasnije u profesionalnoj karijeri i znam u kojem pravcu i na koji način funkcioniše profesor Adižes i sa njegovim idejama, tako da znam da svi oni polaznici koji su prošli ovu obuku imaju jednu mnogo veću vrijednost nego što je to bilo prije toga. Nekako i profesor Adižes je uvijek insistirao na tome da radimo na sebi, da radimo na promjenama i nadam se da je to uspio da prenese i na polaznike ove obuke. Kao što znate, digitalizacija je visoko u prioritetima vlade Crne Gore i nastojimo da maksimalno podržimo sve aktivnosti. Ono što nam je se posebno postaklo i na čemu smo posebno zahvalni i zadovoljni, to je što se pokazalo i kroz samu koronu i situaciju koju smo imali sa tom epidemijom, da je naš ICT sektor pokazao jačinu i pokazao spremnost da i u takvim nekim situacijama pomogne i državi, pomogne građanima, pomogne privredi, da na jedan lijepi način izađemo iz svih tih problema. Ono što bih i ovakva jedna vrsta događaja negdje traži, da nemam sad, iako imam pripremljen govor, ne bih želio da ga čitam jer takav je priroda samoga događaja, ne želim da ometam i taj koncept samoga rada koji zahtijeva neki open mind i malo šire shvatanje, ali upravo iz tog razloga bih i pokrenuo samu diskusiju. Negdje vrlo često komentarišemo i imamo stavove da je naš mentalitet problem zašto se neke stvari ne dešavaju. Ja baš mislim da nije tako, da mi imamo jako dobar mentalitet, nego sa druge strane da imamo, kad govorimo o samoj digitalizaciji, kad govorimo o samoj komunikaciji sa javnim sektorom, da vrlo često imamo loše usluge. Sve ono što je dobro i sve ono što su dobre usluge i sve ono što postoji kao kvalitetno sigurno će se koristiti i sigurno će imati prostor kod građana. Na taj način mi moramo da se mijenjamo i čini mi se vrlo često da su građani mnogo proaktivni nego to što smo mi. Da nekad mi iz javnog sektora ne možemo da ispratimo ono što su zahtjevi samih građana, ali da se svakako trudimo i upravo kažem zašto smo i danas sam i ja ovdje i da je prioritet vlade u narednom periodu digitalizacija. Mi smo se trudili kroz ovaj program podrške da damo i da pošaljemo još jedan signal da mi stvarno podržavamo i da želimo da podržavamo mala i srednja preduzeća, ne samo u ICT sektoru, nego i preduzeća uopšte u mala i srednja preduzeća, iako znate da nama u našoj ekonomiji 99% čine mala i srednja preduzeća, mi nemamo velikih preduzeća i da dominantna zaposlenost skoro 70%, 67% je u ovom sektoru, ali ono što nam jeste dodatna obaveza da radimo malo na izmjeni našeg ekonomskog modela koji će ići ka zeleno i ka digitalnom. Znači digitalno, zeleno i cirkularna ekonomija, da imamo neke nove savremene trendove i da primjenjujemo savremene trendove. Zašto? Zato što se pokazalo da upravo ovaj sektor ima potencijala i treba ga podržati u narednom periodu iz razloga što možemo maksimalno izvući i svi mi biti zadovoljni sa tim rezultatima. Kao što znate, imamo više programa unutar Ministarstva ekonomskog razvoja. Jedan od tih su bili klasteri. I baš sam pitao kolege kada sam došao, ne tako davno, u Ministarstvo ekonomskog razvoja šta se dešava sa klasterima i koliko ih trenutno imamo i onda su mi rekli da imamo 32 klastera, ali nažalost nismo zadovoljni sa tim kako funkcionišu naši klasteri i kao dobar primjer su mi dali primjer ICT klastera Cortex koji je pokazao se kao jako dobar i u pravom smislu funkcionisanja kako bi jedan klaster trebao da funkcioniše. Koliko ja imam informaciju, danas imaju 44 člana ili možda umeđu vremenu se nešto promijenio podatak, ali svakako zavređuje poštovanje, zavređuje nešto što svi trebamo da budemo zadovoljni, nešto što zavređuje apsolutno svih nas podršku. Drago mi je da smo se u ovom projektu pronašli i mi zajedno sa kolegama iz Europske banke za rekonstrukciju i razvoj, drago mi je da smo to radimo zajedno sa kolegama iz Europske komisije i da ćemo i u narednom periodu nastojati da podržavamo ovakve i slične programe. Mi smo u ministarstvu, kao što znate, svake godine imamo određeni
programe podrške za konkurentnost, tako da će i ove godine biti i ići ćemo u tom pravcu, s tim što ove godine nešto malo mijenjamo, pa smo pokrenuli i koristim priliku da i vas pozovem, pokrenuli smo javne konsultacije kako kreirati taj program. Primijetili smo da ima jako dosta kompanije koje je podržano, ali kad na kraju pogledamo i kad svedemo, podvučemo crtu, nismo nekako primijetili da imamo neku pravu dodatu vrijednost na svu tu podršku koja se daje i željeli smo da upravo kroz novi koncept, odnosno konsultacije sa javnošću, konsultacije sa privredom, pokušamo kreirati program koji će podržavati ovo o čemu sam ja pričao, koji će podržavati proizvodnju, koji će podržavati ICT sektor, koji će podržavati zelenu ekonomiju i na taj mlade u biznisu, koji će podržavati žene u biznisu i koji će nastojati da mijenjamo se i da upravo s početka ove priče, ono što je profesor nastavno učio sa promjenama, da nastojimo, profesor Radžižes, da radimo na promjenama i da se stalno mijenjamo i usavršavamo. Što se tiče Ministarstva javne uprave, Ministarstva ekonomskog razvoja, uvijek ćete imati podršku kod nas na sve ove i na slične projekte i još jednom potvrđujem veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje i što imam čast da otvorim jednu ovakvu konferenciju i nadam se da će ovo biti samo jedna u nizu koja će biti u narednom periodu, a i ne samo ova i nego mnoge druge. Želim vam uspješan rad, puno sreće i nadam se ubrzo vidimo na nekom drugom događaju. Hvala vam. Hvala puno na ovom obraćanju, a sada ću zamoliti i ambasadorku Evropske unije u Crnoj Gori, Kristinu Anu Popu, da nam se pridruži i također pruži par riječi prisutnim. Dear State Secretary Jovetić, Mr. Zakaria, ladies and gentlemen, dobar dan svima. It is an honor to address you today on behalf of the delegation of the European Union to Montenegro, showing our commitment to fostering economic development and supporting the reform process in the country. We are very proud to support initiatives like this one implemented by the EBRD, which contributes to strengthening the capacities of small and medium-sized enterprises in Montenegro. As we all know, SMEs form the backbone of any economy, consequently also Montenegro's economy, and represent the overwhelming majority of all businesses in the country. These enterprises play a crucial role in job creation, fueling innovation, and enhancing competitiveness. In this light, the European Union stands firmly behind initiatives that bolster the capacities of the SME sector. However, there are systemic obstacles hindering further SME development, such as the informal economy, administrative burdens, limited access to capital, to name a few. Additionally, addressing the low participation of women and young people in business ownership remains a problem. It also remains a priority. So the EU is actively collaborating with Montenegrin authorities and other partners, including the EBRD, to tackle those challenges. We are unwavering in our dedication to support Montenegro's economic growth, as evident in the priorities outlined in the growth plan for the Western Balkans. This initiative opens the door for Montenegro to access over 400 million euros of direct support, contingent upon the adoption of key reforms, not least for the business environment and private sector development, but also in the rule of law. These funds will help enhance Montenegro's capacities in addressing the informal economy, improve service quality for SMEs, reduce administrative burdens, and facilitate SMEs' access to affordable financing. Those efforts will prepare Montenegrin SMEs for the anticipated challenges of the EU internal market. For countries progressing towards the EU accession, bridging the gap with the EU single market holds promises of direct benefits for all citizens. The EU's support for the development of the business sector aims to help the economy, accelerate the integration process, and leads to a higher living standards for all the citizens. We eagerly anticipate our continued collaboration with EBRD, other partners, in enhancing Montenegro's economy and bringing Montenegro closer to the European Union. We look forward to continuing to work with all of you. Thank you very much for your attention. Hvala na pažnji. State Secretary, Ambassador Popa, ladies and gentlemen, I would like to, it is my pleasure to be here today for this event. DBRD is very much interested in supporting SMEs in Montenegro. We have been active for a long time,
and we have provided so far support to 800 SMEs. This program was funded thanks to the generous support from the EU and contributions from the government, which we thank, and which allowed really to undertake these important trainings that we believe, leadership program that we believe it's a cornerstone for development. SMEs in Montenegro, I think everybody knows, represent the bulk of the economy, and that's why the EBRD is very much interested to scale up efforts both on the advisory services, which we offer with our team, but also through dedicated policy support. We, as you may know, have the Competitiveness Council, Secretariat for Competitiveness Council, that is supporting the Ministry of Economy. We have supported the development of different policies, and such as the company law and law on business registration. And we really look forward to continue this cooperation to help foster the SME sector, to help the business environment, and to support Montenegro in its development path. Thank you once again, and we look forward, without further ado, to the discussion that will come. Thank you. Drage kolege i dragi drugari, hvala vam što ste svi došli danas ovde i u ime organizatora i u ime domaćina. Srdačno vam zahvaljujem i stvarno je impozantno i čast mi je upravo i pozdraviti vas sve sa ovog mjesta, jer ovo je samo jedna od stvari koje smo zajedno i realizovali u protekloj godini i u prethodnih nekoliko godina. Ja ću kratko samo da se osvrnem malo i od osnivanja samog ICT Cortexa i ciljeva koji su postavljeni upravo kao klaster ICT privrede. Napravljen je da zajedničkim snagama radimo na razvoju ICT sektora, na razvoju kapaciteta, na poboljšanju tržišnih uslova u kojima funkcionišu naše kompanije, kako bismo zajedno uspjeli da kroz ICT podržimo dvije stvari vezane za ukupnu ekonomiju Crne Gore. Jedno je da kao horizontalna grana budemo snažna podrška drugim privrednim granama, da one mogu jače i snažnije da funkcionišu na tržištu, a sa druge strane ono što je bio negdje naš tajni cilj i samim osnivanjem ICT Cortexa jeste da upravo ovu našu privrednu granu okrenemo dosta izvozu i da je u stvari negdje transformišemo i u vertikalnu privrednu granu i da značajno tim doprinesemo izvoznom potencijalu Crne Gore, a s obzirom da je znanje gdje kroz IT tehnologije u stvari konvertujemo znanje u neku vrijednost, to može višestruko da se vraća nego u nekim drugim proizvodnim privrednim granama. ICT Cortex je u protekloj godini realizovao nekoliko ozbiljnih programa, projekata. Jedan od tih projekata je i kroz koji smo prepoznali da ne samo što je potrebno da gradimo tržište rada ICT inženjera, da pravimo nove ICT inženjere koje su nam svima neophodne kako u Crnoj Gori, tako i u cijeloj Evropskoj uniji. Mi smo prepoznali da trebamo da gradimo i kapacitete menadžmenta, top menadžmenta, i iz tog razloga i ovaj program je upravo dao jednu odličnu vrijednost svima nama, svim kompanijama, gdje su 30-ak polaznika, top menadžera iz kompanija članica Cortexa svakako osnažile svoja menadžment znanja, unaprijedile poslovanje, unaprijedile poslovne procese u svojim kompanijama na osnovu toga i očekujemo da će to generisati neki novi rast u narednom periodu. Pored toga, ICT Cortex je, moram pomenuti, jedan značajan veliki projekat koji smo prošle godine pokrenuli, koji sad uveliko u izgradnji. Mi smo pokrenuli projekat stambenog obezbeđenja za naše kolege, inženjere i sve zaposlene u ICT sektoru u našim članicama, gdje pod jako povoljnim uslovima zapravo mogu da reše stambena pitanja, i to su uslovi koji su, ajde da kažem, 30-ak i do 50% bolji nego tržišni uslovi. To je projekat ICT Cortex Selo, gdje rešavamo stambena pitanja za preko 100 porodica
i taj projekat se već gradi, znači već gledamo fotke svaki dan, tu je Miloš, naš arhitekta negdje, šalje nam fotke svaki dan, već smo izašli na prizemlje i tako dalje i to je stvarno jedan ozbiljan projekat koji je dugo trajao i pripremi i koji je sada već sada se već vidi koju vrijednost to pravi, a to je još jedan dokaz da zajedništvo, zajednica, saradnja, networking, umrežavanje zapravo daje nam neku dodatnu vrijednost i da čak možemo da realizujemo mnogo toga više nego što možemo pojedinačno i to nije jednostavnim sabiranjem, to je kvadriranjem ili množenjem svih naših snaga. Naravno, Korteks se bavi uveliko internacionalizacijom i tu imamo nekih ozbiljnih rezultata koje smo realizovali u prethodnom periodu, ali u stvari se i pripremamo ozbiljno za naredni period. Domaća ICT privreda, a Korteks je negdje njen autentičan predstavnik, zapravo može, a i treba da bude ozbiljan partner vladi Crne Gore u kreiranju boljih tržišnih uslova, boljih kapaciteta kako za vladu, tako i za kompletno društvo, a i za nas privrednike, ne samo iz ICT-a, nego za kompletnu privredu. Pomenuli ste, gospodine državni sekretaru, digitalnu transformaciju i digitalizaciju društva i ovaj poziv koji ste uputili srdačno prihvatamo i nadamo se da ćemo u narednom periodu zajednički upravo identifikovati ključne probleme i definisati neke puteve kako da ih prevaziđemo i kako da tu digitalnu transformaciju koju značajno ubrzamo, taj termin je već 10 godina se onako koristi, pomalo je malo kao termin i degradiran, ali je jedini koji realno oslikava ono što treba da uradimo i stvarnom digitalnom transformacijom i privrede i javne uprave, uvođenje elektronskih servisa, ćemo zaista moći mnogo brže da razvijemo kompletnu ekonomiju Crne Gore. Na kraju, ali kako kažu, ne najmanje važno, želim da se zahvalim srdačno i duboko IBRD-u koji je prepoznao potencijal ovog projekta i koji nam je zaista pomogao da realizujemo ovaj projekat ALP edukacije. Ovo je jedan od rijetkih projekata, malo prije smo komentarisali ovdje, jedan od rijetkih projekata koji nema nezadovoljnog polaznika, znači koji ima 100% zadovoljne sve polaznike, to nije baš lako organizovati i doći do toga. I veliko vam hvala što ste učinili to mogućim, jer finansiranje ovakvih projekata od strane same privrede, pogotovo u periodima kad privreda pokušava da izraste i pokušava da investira što više u rešenja i tako dalje, pitanje je da li bi mogli samostalno napraviti ovoliki obuhvat. Uz vašu podršku taj obuhvat je mnogo veći nego što bi mi samostalno mogli da radimo ili vjerojatno ekonomski bili u prilici da isfinansiramo. Moram izuzetno se zahvalim Vanji i Matiji lično, jer i pored ovog programa koji je ALP i ono što je vaš IBRD program koji upravo radi podršku na različite načine konsultacijama kompletnoj privredi, malim i srednjim biznisima da poboljšaju svoje kapacitete. Između ostalog, tu svakako u vašim projektima je ICT ima dobru, sigurno je značajno zastupljen, jer i upravo ti projekti služe digitalnoj transformaciji tih kompanija koje nisu IT kompanije, ali su kompanije iz drugih proizvodnih ili uslužnih privrednih grana koji će sa našim rešenjima i uz našu podršku u stvari bolje poslovati i praviti bolje rezultate. Odužio sam malo, hvala vam puno još jednom i nadam se da ćete imati vremena da ostanete posle sa nama, da se malo podružimo i da malo razmijenimo iskustva. Hvala puno.